te tangata e tūnei tēnei wā nā tēnei kura. Nā tēnei kura ahau I pua wai ai. I ngā mahinga katoa. E tino waimari e ana mātou o tira ngā tuakana o te wharekura ki tēnei o ngā kaupapa. He taikaha wā mātou tamariki. Engari he taikaha I runga tonu I te mōhio ko wai rātou, nohea rātou. Me te hae whakapono kaha ana rātou ki tā rātou e mōhio nei arā ko te aho matua tēnā. Ko te Kete Uruao, tā tātou, tā mātou kaupapa wheako mahi, e ki ai te kete o wēnei tamariki, ka puta ana rātou ki te ao. Koira te tikanga o te ingoa Te Kete Uruao. Te Kete Uruao evolved from the recognition that NSA achievement and university entrance results weren't enough and became our vehicle for reframing what Māori achievement is, what Māori engagement is and what Māori transitions are. Ana ko tēnei kaupapa te Kete Uruao, ai, nui nā kura ka te mahi noa te insi ai, mahi noa te insi ai, ka puta ana nei, ka pai, ala, ka kite. Kare whai oranga mua tātou tamariki, te kia ka kite, ka hore, hoki mai, hara mai, e noho, ka te tūwhera nā koha o te kura, hara mai, koro nā ka mutu, ko mōhio nā tamariki, ka taki nā rātou. Ko wā mātou mahi, ko taku mahi, he rapu I ngā wheako mahi, he tūhono I tēnei hapori ki ngā kamupene nui o te hapori o te uru o tāmaki, Waihoki Aotearoa. He kōkuhu I ngā tamariki ki ngā āhuatanga pēnei te Kiwi Saver, renting, buying houses, te hoko waka, te whakamohio ki a rātou, hea te insurance, hea te mea. E rite ai rātou, mo te ao, ka wehe ana rātou I konei. Ana, ko te pātai nui, me pēhea e whakawhānua I te titiro ki ngā kaupapa ako he ana ki ngā tamariki, kia nākau nui atai ngā tamariki ki ngā koranga. O reira I tērā tau I whakawhiti au ki Ngaruuru ki Westwave, ki reira au mahi, I aku mahi wheako, I a rā ko au tērā e whakapakari ana, o reira I pāreka ua mahi ki au. Ka waimari au I tēnei tau I te mea ko matua John tērā I pōhiri mai ki au, I ata whai, I poipoi, I tēnei ara o te aoha kinakina. MAKAIRA mentioned Tira Roa to me, what he was interested in doing, also some other options he was considering as well. So I said, yeah, of course, I'll be happy to mentor him and give him some work experience in the sport and recreation field. He rangatira motua John, I ana mahi, o tira tana ao. Ua te kau tau neke atu I mahi ana I ana mahi. Nāna hau I āta whakaako ki ngā ahuatanga o tēnei taia o te taia o hākinakina. O he pai I te mea he wheako I mua I tō putanga ki te ao whānui, kia eke I tēnei ao. Kāo ka reit pera I tēnei wā. Kai ia tamaiti tōna ara ake, ā mātaurana, ā aratoi tūtana. Nō reira, he mea nui ki te aro ki ia tamaiti. He rereke he ahurei I au nā tamariki o te kura nei. Te Kete Uruao has worked for us and is working for us. It's evolving, it's organic, we adapt and we change. The beauty of having our entire staff being involved in the development process means when we have to adjust things, it's not too difficult. We've done the hard stuff already. Now we tweak, we refine, we adapt. And that's a culture that's been built here at the kura, thanks to the tumuaki. Ko ngā āhuatanga kawe I tēnei kura, he mea tuku iho I ngā tīpuna, I ngā atua. Me mōhio te tangata ki tōna anō mana, ki tōna reo. E pai ai tāna kuhu ki te ao, ahakoa kawa, ahakoa reka, kei te mōhio ia, ko wai ia, nohea ia. Ka whai mātai te ara e mohio te ana e mātou, e mohio ana mātou, ka eke panuku o mātai tamariki ka mutu tainua ki ngā whānei o tēnei marae. Nā reira, he mahinu, e rei te mahi māma, ka mutu ko te whakapono te mea ni.